izvan mreže. Njeno ime je Vempra. I kud ona ide? Ide i smrt. Neumorna. Nemilosrdna. Ništa ju neće zaustaviti da dobije ono što želi. Ona je vladarica pustoši. Glavna je u ovim krajevima. S njom nema šale. Dobro i? Kažeš mi da bih trebao samo odustati? Zaboraviti na piksel i otići kući? Samo kažem da dobro trebaš razmisliti o ovome. Ne možeš samo uletjeti pucajući i nadati se da ćeš izvući živu glavu. Odmorimo se ovdje večeras. Što radiš? Samo uzimam inventar. Što je to? Što je što? Svjetlucavo. Čini se da će postići dobru cijenu na tržištu. Stani! Ne diraj taj pehar! Svašta. Smiri se, Striker, samo sam se malo šalio. Ubij ga, Striker! Ubij ga! Ubij ga već jednom! Striker. Kako je to dospjelo ovdje? Striker. Kako? Striker! Što? Jesi li dobro? Da, jesam. Dobro sam. Moš misliti. Moram se pokušati opustiti. Gdje sam? Što je ovo sve? Ustaj, Striker! Valjda se ne ljuti što sam vozio. Pokušao sam te probuditi ujutro, ali nisi se dao. Samo san. Što? Imaš noćne more o Vempri? Ne. Još gore. U sljedećoj epizodi Izvan mreže.